bepolitiki angithi ngiyanzonda ngiyithanda kodwa nje indlela enenisebenza ngayo engingayithandi abekho abantu abanamandla njengalabantu bepolitiki bathembisa into engekho uyabona nje ngoba kuyokhethweni manje abazi ukunukhohlisa angisho ukuthi nibavalele iminyango uma bezongqongqothela inhliziyo nibezwe kodwa kusho ukuthi balalelile ngumZulu mina ngingeni kuyipolitiki futhi nabo angifisi ukuthi bezongena kweyami leni angengene kweyami mina besilo ngicabanga ukuthi siyavumelana ngalokhu engizokwenza namhlanje kuzoba umsebenzi kaNdunankulu wesizwe sikaZulu bese ngimemezela ibutho namhlanje ngoba silapha esandlwana nebasilo